baraki laksanakan iparintah na pong Allah Ta'ala. Disuruh ki masempajang, asempajang. Disuruh ki mapuasa, puasa. Paya Romeo, perintah pula di pong Allah Ta'ala. Pada aga bidana ini, elok ki matana-matana-tanang ni. Pasti ero tanah-tanah ada pupuknya, ada larangannya, ada yang bagus kita laksanakan. Pada moto ini, punai ki agama selengang, ada aturannya. Apa aturannya? As-salah. Pada cengi sempajata. Nang katawi tataw mas sempajat. Tacicam misi minggu. Ia mina ko osona juma. Sekali na lisui. Nale sandala na tawi. Iga sandala nala. Sandala na ustas ini. Agi male sandala ustas baraka gare. Baraka aga. Amin ya Rabbal. Nasabat dua mituna selaleng tau salama rilino letu di akhirat nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga yaro yang pertama senantiasa engkau manang inasukuru kisinin na pamase na pung Allah Ta'ala. Baik engkai riwatak kalita, baik engkai risaliwang watak kalita, baik nikmat engkai na wiringi pung Allah Ta'ala, nikmat bola, nikmat kendaraan, nikmat dara, nikmat segala sesuatunya pada engkau manang isikuruki. Maka dia pun Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Maka dia pun Allah Ta'ala, nigi tau syukuruki pamasiku. La in syakartum, barang siapa mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Jadi itu ini semata syukur kiri pung Allah Ta'ala. Narekongka nasipa asakurukeng. Narekomatama nerosipa asakurukeng ngeri watak kaleta. Insya Allah masanamanan itu jama-jama nge engkai repegau. Dek gaga na susah. Betul? Betul? Jadi itu sebenarnya susah idi tomi make bui susah aleta. Magai nasabak senging elok lebih daripada yang sesuai yang Allah berikan kepada kita. Senging elok diaseng idip pajago, senging elok padiaseng idip padiaseng matandre, senging elok padiaseng alena pamacanti, senging elok padiaseng alena pasogi. Ya lain ngedek gaga. Narekong kata mapakoro, berarti syukuru narifung Allah Ta'ala. Berarti mapiatin na narifung Allah Ta'ala. De gaga engkamanang inalufay rilona fung Allah Ta'ala. Na iyar narekolak ki mapenyamong at depe kirifung Allah Ta'ala. Narekolak ki mapakaseding maka aring-rang kirifung Allah Ta'ala. Peko kacarana syukuru ribagi telu. Pertama asyukuru bil lisan. Agar syukur bil lisan. Ya naritu syukuru ki pamasena pung Allah Ta'ala. Nasabat lila. Tegada sengi syukuru ki pamasena sabat pung Allah Ta'ala sabat lila. Sengin nipake yarulilata untuk masikri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba ibu-ibu di belakang. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Nareko la ilaha illallah angkan diri watakkale. Nareko la ilaha illallah sangi mapindi diri watakkale. Sangi merasakan la ilaha illallah. Tega ki mondro la ilaha illallah. Angka ki didadata la ilaha illallah. Matana-tanangi la ilaha illallah. Di kendaraataki la ilaha illallah. Di ototaki la ilaha illallah. Di kantoro taki la ilaha illallah. Sepengi esteng kata. Magay nasabat nareko ungkan la ilaha illallah. Maka siniro atie, maka selalu merasakan dalam hatinya, denut dalam hatinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Wadi malopo ustaz, dia na marigaga palopo ini. Elo di palopo pesan ni. Elo pabicuki pesan ni. Elo ki pakaraja pakolopo dia na marigaga. Magay nasaba ya mananna angkari puada la ilaha illallah, ya mananna tanat-tanange, ya mananna tanai, ya mananna kerikile, ya mananna daun-daunge, mancaji sabbi manengi matu di sermunrinna pungala ta'ala. Tega kimonro, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Materi la ilaha illallah, nasa nabita pasti surga pamasena pungala ta'ala. Amin. Lo kita masuk surga? Mau masuk surga? Mati ki dolo. Tidak mungkin langsung matama surga yunni. Makanya lafazkan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syukur bil lisan. Yang kedua, asyukur bil kalbi. Isukuruki pamasena pungala ta'ala nasaba atie mapiati merasakan. Mustinya yang kita rasakan yamananna angkai relebo na yelino adalah angkamana ngipap birena pungala ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pura upanca jina sepungala ta'ala ato ngenge nani amate ngenge liya baluakum paco belori ditumenang nalangi pungala ta'ala pangkakeng pacoba nalangi pungala ta'ala sugi ke pacoba nalangi pungala ta'ala keluarga pacoba yamanan na angkai ria punangi rilebo na yelino pacoba manangi pole ripung Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi mesti disadari bahwa semua ini adalah pemberian Allah. Namanya pemberian adalah indreng. Dia seng indreng mesti melo ili falisu. Aro, jadi jabatan ta akan dikembalikan. Jabatan ta akan dikembalikan. Waramparang repunangi pasti melo disalai. Dua mi narekotania alena salai idis salaiki. Jadi narekong kaki jama-jama untuk lino pa ajak lalo kian lupai akhirat ta. Na iya na biasa wita kejadian. Nareko untuk linona dende temak kada eso temak kada heni, temak kada bosi, temak kada tika. Nareko untuk jama-jama linona, na sompur aga senar, na sampias sumangetna. Tapi nareko na rapi utuna tema bandri masije. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan dek na maringkadinya. Tapi nareko sekalin nasapin na manuhu. Maganti lo nasapa. Betul. Dek na tiangi pungala ta'ala makampi sapi dek na tiangi. Dek na tiangi pungala ta'ala matana tire. Porang. Engka kene mai tire. Oh engka to. Mega. De silakan na sepungala ta'ala sapa ko wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya sapung Allah Ta'ala. Sapa ko palebireng, sapa ko jama-jamang untuk penuhi jama-jamang akhiratmu. Akhir ayat itu mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Niki ajak malufai jama-jamam murilino. Jadi makan Nabi tak tania ummaku kami nama kesing, tania ummaku kami nama makesing, ya naritu naraja melinona, nenia nalupai akhiratna, tania tau ummaku kami nama kesing, nareku naja me akhiratna, nade naja melinona, ummak kami nama kesing nasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naja melinona, nenia naja matoi akhiratna, lawi madar alhamdulillah, tapi narapi wote bang loro Allahu Akbar malewe jenne nasem pajatona amin ya rabbal apa koro nasaba iya ide eloki mate iya betul eloki mate presiden mate gubernur mate to bupati mate camat mati, kepala desa mati to, kepala dusun, lebih-lebih. Betul tidak? Ustaz ke? Dimundri bi. Iya, kalau ceramah. Maka rasakan dalam hati kita itu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah untuk kita senantiasa kita rasakan dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah itu yakni asyukru bil hal, dengan perbuatan. Syukuruki watakkale, pakai guner watakkaleta untuk meringerang suju maroko untuk masompariolona pung Allah Ta'ala. Syukuruki waram parange pekkoga carana ia rosesanna waram paratta rias sedekangi laori anu tau deena mampu atau narekongka masjid di padecengi engka pondok tahfizul Quran melo ibang engka untuk kemaslahatan umat elo di padecengi patama ikoro supaya mencaji wisukuruki na insyaallah maka di pung Allah Ta'ala nigi sukuruki pamaseku la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Orang parangi sukuruki secara lahir memang berkurang, tapi secara batin insya Allah semakin bertambah ia tu orang parata. Ada dia ajak kimak kedana ko masih dekat kayak di kurasiro dena. Insya Allah, ia tu pu rezeki, ia tu orang parata, puraria sedekah, itulah tabungan yang sesungguhnya. Jadi taniang kai duit tak dibange, tania mega sapit tak dipalepe konromai, taniang kai daret tak koro. Tabungan yang sesungguhnya kata Nabi, yang pernah kita sedekahkan bantu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Coba kita bersalawat. Salatullah lamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya Allah. Elobe maniling kalina do. Itu. Kemudian laleng yang kedua.
Laleng asalama kenge idi na sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu laleng asa barakeng. Dua ondrong asalamakeng. Pertama sukru, yang kedua sabara. Sabara panajaji tawe. Nasuroki relabo na yelino, sabara panajaji. Nasuroki jama-jama lino, sabara panajaji. Disuruki laksanakan perintah pun Allah Ta'ala, sabara ke panajaji. Makanya 3 landasan sabar itu. Yang pertama, as-sabru alal ta'atillah. Sabar ki laksanakan perintah pun Allah Ta'ala. Disuruh ki mas sempajang, sempajang. Disuruh ki ma puasa, puasa ki. Pak ya Romeo perintah pulih pun Allah Ta'ala. Pada aga bidana ini. Elok ki matana tanengi. Pasti ero taneta ada pupuknya, ada larangannya, ada yang bagus kita laksanakan. Pada moto ini, Pak, punaiki agama selengeng, ada aturannya. Apa aturannya? As-salah. Pada cengi sempajata. Nang katawi tahu mas sempaja, bu, tacicem misi minggu. Ia mina ko osona juma, sekalina lisui, nale sandala na tawe. Iga sandala nala na ustas ide. Agi male sandala ustas baraka gare, baraka aga, yu nikmat gue sengsara. Kamu tahu Pak? Maka Nabi ta'awwalu ma yuhasabu bihil abdi fi yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama nanti dihisap oleh Allah. Yang pertama matu natimba pun Allah Ta'ala. As-salah. Sempajaki. Pada cengi sempajata. Sa'atillah. Laksanakan perintah Allah. Jaga solat 5 waktu kita. Jaga solat ini. Karena salat inilah yang akan membawa kita keselamatan di dunia wal akhirah. Betul? Alhamdulillah. Agalasan diri ke lemas sempajang. Ustaz, dena lemas sempajang ustaz. Apa degar no lemas jenne atayamungi. Ustaz, dena lemas sempajang ustaz. Apa dena le tetong tudangi. Ustaz, degar no lemas sempajang pada no le tudang. Elehu ki. Ustaz, degar no le lehu. Maringerang ngiri pung Allah Ta'ala. Matai mikir kedo. Lau diaha. Nareken itu pung Allah Ta'ala sempajang. Maringerang. Ustaz, desi no le maringerang gare. Doko, tihi kira di kubur Betul? Bapak Ibu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa, malasai, tidak usah berpuasa gugur kewajiban. Bersedekah, alina mo pada nagenda, tidak usah bersedekah gugur kewajiban. Tapi sempajang, dek gagalasa dek kelama sempajang. Tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat. Ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah. Bungkus, bawa ke kuburan. Silakan tuh. Betul? Ustaz, ela nama sempaja tapi majamu pasti paku pesan nih. Aja si panodolo yang peti mas sempajang nih. Ustaz, ela nama sempaja tapi minum umpat tua. Pesan nih yang peti mas sempajaku. Ustaz, tidak nama sempaja tapi botomupa. Pesan nih yang penting sempajaku. Magai. Na rapi-rapi na matupa. Na de gaga persiapan. Na timbang irona pungala tala. Boto bawa diurusu. Ini bawa diurusu. De gaga pasangan na. Maka di pungala tala. Pabucu batama di neraka. De gaga pasangan na. Tapi na kongka sempajata. Maka di malaikat tajeng idolo. Timbang idolo. Tegai matanu. Betul? Pacampun dolo. Halal na harang. Iga di palu-palui. Idi mutoo. Masa ustaz ke Betul tidak? Peti masa. Artinya jangan pandang enteng seperti itu. Ustaz,
Tidak usah kita bati-bati ke painung ji. Belum tentu Pak, mungkin painung soe, mungkin Pak botes soe. Akan tetapi 1 bulan dia akan datang kembali meminta tobat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia Pak, degaga rupoto degaga dosana. Engkau mana dosana tahu betul? Termasuk Ustaz Ke. Arah masengi akan moto itu. Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Masya Allah. Luar biasa. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, sabar itu yaitu as-sabru alal maksiyah, sabar dalam menjauhi segala maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah. Pada ni amatengan ki pada ni sementara kita diuji oleh Allah, sementara kita menghadapi malam takziah, maka bagi keluarganya kita sementara diuji dalam hal musibah. Musibah apapun itu, apakah kita dalam keadaan ditimpa musibah, namanya musibah itu ada-ada saja. Namanya itu pacoba, ada-ada saja. Kadang anak-anak tamasalang, pacoba pulih dari Allah Ta'ala. Kadang bainetak kajili-jili, pacoba to dari Allah Ta'ala. Kadang juga bapakna biasa to, kajili-jili to, yaro pacoba dari Allah Ta'ala. Maka bagaimana cara kita? Yakni kita banyak-banyak bermuhasabah diri, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah merupakan ketetapan. Iya ro amati ngenge atau ro na pungala taala. Elo na pungala taala. Tania elo na idi rupa tawe. Na sabin ngiri tanay kita sedi-sedi. Makadai elo ni gamati. Jawabat ta pasti de pakilo mati na saba elo ta. Betul? Atau elo ni ba? De napa? Termasuk iya. Tapi mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan siap atau tidak. Tapi mati itu adalah merupakan ketetapan Allah. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Pertanyaannya, apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu? Kata Rasulullah, ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 yang akan mengantar kita. Pertama, keluargata. Yang kedua, waramparatta. Yang ketiga, amalakta. Nekelisi 2, monrosedi. Pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata, pulang anatta, pulang cucuta, pulang kemunakanta. Yang kedua, waramparan disalai, bola tak disalai, galut tak disalai, darat tak disalai. Semua kita akan tinggalkan, satu yang akan menemani, yanaritu amala dicipta, mungkai pura ripigau, ututta torilino,
ia mirmatu tajangi si bawangi mato di serumrina pung Allah Ta'ala. Jadi sebelum letui tiba sesekeng alepa, mari kita persiapkan birimi sebelum kita menyesal. Nasama kadi pung Allah Ta'ala Pak. Berjuta orang di alam sana ingin kembali ke dunia untuk kembali sujud, untuk kembali beramal. Tapi Allah tidak sudah berikan kita kesempatan. De gagah sesekali mat diolo pasti dimunrimana pa. Makanya sebelum datang sesekali, mari memang kita bermuhasabah diri untuk lebih mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan ini, bulan istimewa, masih dalam keadaan suasana maulid, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita banyak-banyak bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, pertama, kita hidup di dunia ini Pak, tidak ada yang abadi. Semua pasti kita akan tinggalkan. Degaga mon romelo tobatur libo na yelino. Makanya sengina bitta fa inna dunya balaun ilal akhirah. Majepun na yewelino lalengi untuk menuju ke akhirat. Kapan degaga persiapan, maka kita akan nacapuri matu bokong mengolo relo na pungala ta'ala. Maka sebelum datang itu, pasada memen ni, pamega memen ni, sarikwam insyaAllah mencaji bokot temawari, lino letu di akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.